Nimbano orasyon manen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Nakaululi magtaglawlaw tatang. Dadna ni sana makita dagiti tao iti rancho. Naulap ngamin. Kaslama diti tiyempo na ti kaadda tayo diti rancho. Tatang, kas nagtutulagan tayo kada diti kakadwa. No rumaot damanong Bruno Ijavilla. Makigiddan tayo kadakwada. Saan tayo ang makikadwa kadakwada? Ngam, dagiti armas ken bala lang ti kasapulan tayo. Iso nakalingad tayo lang dito eh. Dito asidag tinakailamangan dagiti armas. Kahit dagiti kakadwa tayo. Adda dalay ti asidag. Nasamag tinaglamangan da. At nagkarasaka si Tiday Di Apasat, kakadwa! Hindi kitaan! Lumaganan nat kayo! Ha? Meralda, nadlaw na tayo sa amat tayo. Kanal buong. Tatang, saan nga iti Tiday Di Apasat tinaglamangan dagiti kadwa tayo? Hanggang asino dagiti nagpaputaw ka. Magsisinaubatan dagiti kanal buong. Panagkunak tatang. Himaot na Bruno dito rancho. Dahito yung tinururay tayo aguntaway. Dito'y kalang tatang. Agarudo ka kung umasidag iti ayan da manong damihan gan manong teban. Dua kami laang asumrek iti nakaidulinan dagiti balakan armas. Aganad ka kumaanak ka o. O tatang, sige. Talaga asaan amaming gali Bruno. Namimpinsanan abimosor ken Doña Margarita. Ngam saan amabalin nga isuda ti makaala iti armas ken bala. Mairamraman kami lakit di ariribuken ni Brandown. Kakadwa! Saan nyo nga ipalubos ang makastrek na dito'y rancho? Bruno, talaga pimod no ti atap ko. Ngumday tuyan ti kanibusanam. Kasta unay nga emak dagiti baka. Nabuwakan dagiti kabalyo. Kakadwa! Adayuan nyo dagiti baka kan kabalyo. Ang mga numapuntaan ta. Numsiputan nyo dagiti kabusol. Numasidagda ka dagiti baka kan kabalyo. At dapay kanal buong iti Tiday Di Apasat. Adda ka di sa bali ang grupo aring maot dito'y rancho. Ti kabalyero. Saan? Kakadwa! Dagiti daduma! Agturong kayo iti asidag ti armory. Iti ayan dagiti armas kan bala. Lakit di punteryata dagiti kabuso. Masapol ang malapdan tayo ta Bruno. Ang makaala iti armas. Kagora ka. Diyak makatorog ang pampanonat. Doon niya ti mabali na mapasamak iti rancho iti daytoy rabi. Si Murtak lakuman kadaggabat. Ket no rumaot da Bruno. Siyak amis mo ti mang patay ken kuana. Inom kayo ba't kaya man itinasangar, senyorito? Ay, kasanon da ito itinimplak akapeyaw. Nakabaybayag kamot ngamin. Hindi sumlatan. Damok pa lang ti tumaga itarak. Mamalin ka di asumre ka kun iti kwartok, senyorito. Maturturo ka klauna yan. Amangan no kayo ti matoro, gasan kayo na makaringbay. Ay, saan ka di jakpay ka ti batay. Panawan na karudan. Kay maturugan. Ngam no kasapulan kayo. Ringan kayo. Sige kakadwa. Darasan nyo. Gundawayan tayong ti agikarga ka dagiti armas ken bala. Kabayatan kita nagsisindong buat dagiti kanal buong. Bala ti adda kasapulan tayo. Sige. Agar turun dito eh. Jak mailasin. Nasibngat. Sige lang kakadwa. Darasan nyo. Siya kung tibak ka mo iti dahito agar arudo ko masidag. Matay na bitot. Esmeralda! Itatang gano. Tatang. Apay naman kayo kailang dito eh. Saan tayo ang mabalin ti agbayag, Esmeralda? Tulungan kayo. Sige nga. Matay kayo! Tatang, kulit kayo! Ay, Esmeralda! Ay, gistayan akon. Dakiti ayop. Da kayo tirumpong amatay. Kapag dakas kayo. Da!
Imay tayo dito yung rancho, tamasapol tayo ti bala. Saan ang makiin ni boss? Aglibas tayo na pumanaw. Pinaltog dagiti kakadwa ni Manong Gabat, tatang. Ang mga nakadano ng damanong Bruno ditoy. Ang mga dagiti kakadwa tayo dagijay. Damian, Teban, gusto na itan, aglibas tayo. Sige, Manong Damian, Manong Teban, tumpanan niyo ni tatang. Sakbay nga damasugatan ka na tayo. Masapol ang makapanaw tayo dito rancho. Aggunay kayon kakadwa, laglagi penyo. Dua agrupaw ti kalaban tayo. Sumarot ka kadakwadan, tatang. Aliswan niyo. Siyang timang protektor kada kayo. At da nagasog iti dayjay apasat kakadwa. Agarudok kayong umasidag. Itinamnamaan nyo ang nakapasagan dayjay ang nagasog. Nung magsipot kayo na imbag. Saan ang mabalin nga damatay wenno masugatan kada kayo? Agtudon. Kunagnagan anad kayo. Da kayo tirumbang amatay. Da napagtikabal nyo. Kasla iti dayjay apasat. Sa dino tinaggapan dayjay. Iti ayang dagiti armas kan bala. Asino dagijay? Boss! At basta dagiti lang sa dagiti arbore. Ang tape na sukat na kakadwa tayo. Oh, saan apod no daytoy? Dagiti ayong. Dagiti daduma. Kamatan nyo ita! Ang sasalyo kang dagiti katalbong. Kanapin sa dito do, alo? Saan kayo nagreklamo pa ay? Tungpalan nyo tibilin ko! No saan asyak timang patay kada kayo? Ni Senyorito Brandon timang patay kada kayo? Oh, talagasan kayo amaming ka? Da kayo timatay? Na, agtutudo kayam. Nabayagatan ng tutudo. Sana matunay anak katurog. Inulsan nakngatan ni Emiliano. Malambin sa lagunay ni Emiliano. Tanay, nakakumot. Ano natatura sa inyo? Nituloy ko ti maturog. Ay, malambin na ka talaga. Mabalay nga uray ni Esmeralda ka. Naimas magtiturog na. Apay nagsarding tayo, Esmeralda. Si Mardenan dagiti mangkamkamat kada tayo, tatang. Saan da tayo lakit yan nasurutanan? Impag kitita nagsardangan titudo. Imbaya kabak na itay anak ko. Ay, nabasa tayon. Malaminak paikit din. Sumurot kan kada manong tebat kan manong Damian, tatang. Masapol ang masukatan tabadayo. Ang mga nagsakit kayo pa, iti pa nakatutuyo. Kanore da kayo atalo. Agawid kan katigi babalayo. Dua kami lang kan ambot kagbati ditoy. Anya, jak maawatan ti pangpanggapam Esmeralda. Agsublimot la dagos da manong Damian kan manong teban. Mangala da lang ti barreta kan pala. Kasapula na may dulin adagos dagiti armas kan bala, tatang. Anak ko. Agatap lakit ti ni manong Gabat kan dagiti kakadwana. Asaan amay may sa agrupo ti nakarangat da. Kat na maamuan ni Senyorito Brandon din napasama kiti rancho. May ramraman tayo madan na pagatapan da. Anyaman ang mapasama kiti asyenda. Mapabasol tayo. Wan, nga masapol nga awan ti maalad ang ebidensya, tatang. Sige, tatang, baban kayon. Ang mga na makariingan ni nanang kat madlaw na ti kaawan tayo di balay. Namabalin, saan na amamuan ti naramit tayo? Alasing ko kaya magtiagsapa. Kanya nga minin ti oras itay pinanawak ni Senyorito Brandon nga agin ino. Nauli magitirwar ti bilya. Maturok pa'y lang at iti gwardya. Nadlaw ko anabasa ti daga. Nagtudon sa idirabi. Dagabat nga ta. Kumustadan kadagiti kabalbalaya. Lima abaka. Kentalo a kabalyo tinakita dagiti kakadwa kanatay.
Sa bali lang dagiti napilay gapo ka dagiti pan nakasugat na. Ken dua kadwami tinatay. At dapay nasugatan. Dakkel apo kaw da doon niya Margarita ken Senyorito Brandon. Dagiti natay abaka ken kabalyo. Amok nga agpungtot dalakit di kalpasan ama amuan da daytoy. Kasla amukon na niya ti mapasamag. Ay, dusaan naklakit din ni Senyorito Brandon. Kakaasi akmanen. Basol ni Bruno daytoy. Kanti kabalyero. Naimbag ko man adda na tay kadakwada. Addala nakita mi anak sayasay adara. Among, anya ti aramidon tayo. Ituloy tayo tagsawar itaglawlaw. Surutan nyo tinagturungan dagiti tad ti dara. Ken adda mapan iti bilya. Tapno maipakam mo kini Senyorito Brandon. Mabutan kami, Among. Di mi pa'y kayat ti matay. Takrot kayo amin. Itong palandak. Di yu kayat asyak ti mang paltog kada kayo. Esmeralda, kunak no adda kan iti kwartom amat matulog. Amok anabannog kan napuyatan ka. Ngam apay nga adda ka pailaang ditiruar. Tatang, Adda pa kariribukam. itay pa'y amariribukan na kamang pampanonot. Rumbang nga tati naramid tayo iti rabi. Agbabawi ka kadi. Kasapulan tayo ti bala nga isarang tayo kadagiti pasurot ni Senyorito Brandon. No bilang dumteng ti gundaway, amasapul amakirangit tayon iti sangon-sango kadakwada. Wan, tatang. Ipanggap tayo laan. Kat makiinagaw tayo kadabanong Bruno kadagiti paltog kan bala iti rancho. Ngam saan analiklikan tinadara arangat. Amok nga da napaltugak kadagiti kakadwa ni Manong Kapat. Makonsensya ka kadi, amangan no adda na patay mo. Tatang, rumbang ka di balinak a kriminal. Saan ang maliklikan dayta? Managdakdakas dagijay. Adda pamilya dagijay amang namnama kadakwada. Awan pasulta. Nabilin dalaan. Gaputa masapul ngagbiag da. Rauman ka iti dayta akinunam. Saan nakadakas, tatang? Tikalikagom kulaan. Kat saan nga iti agnanayon, kat saan tayo mairuruman. Kat tuntunan tayo, tikalintikan tayo. Diyak kaya na maulit day jay, tatang. Wen, adu tibala na samsam tayo. Inuten tayo nga usaran dagijay. Niya. Malaksid iti grupo ni Bruno. Atapon nyo arim maot pa iti kabalyero iti rancho iti kalman. Sumagmamano abaka kan kabalyo tinatay. Kan adda natay akadwayo. Ayan ni Kabat. Nagbati pa lang iti rancho, Senyorito. Makapong tutak launa iti da iti anapasamak. Pumanaw kayon, sakbay ang mapatay kayo. Senyorito! Oh! Apay mat! Anya ti bakam? Nangag ko nga binti imbaga dagiti tao yo, anagapo iti rancho nga danatay. Saan kayo na makibiyang? Kaya tiyo tapatayin kayo mat? Pumanaw kayon! Senyorito. Man nakibiyang na bakbakatan? Makapungtod lakit din ni mamay ti dahi na makaraingan. Ayop dahi dya Bruno. Kastamot dahi dya kabalyero. Itaban pa'y analadaw at akariing ni Esmeralda Emiliano. Padak saan na imasan na tinaturog. Napigsa nga mintitudo idirabi Susana. Wine, malaming kan sapay, ta nakakubot ka. Wen, lalamiis nga min dito'y unag tibalay no agtudaw. Wine, apay, saan ka kadi mo pa nagtrabaho iti kalandaan? Saan ka pa mo anak karubuat? Ay, sa anak nga agtrabaho ita.
Nasakit ti bagbagik anabigatan. Nabandugak iti kalman. Lakay. Awan ka diti sa bali agapuna. Adi ka mapanagtrabaho. Ay, awan. Awan, Susana. Brandon! Bigbigat manan ti agin inom. Anyak problema. Awan sir biti nagsasaritaan tayo kada doon sir bandokin doon niya si Lido niya. Kat, apay apabasulamida. Nagpaggat ti biyag day di kalman. Gapo iti day jay a kabalyero. Kung gayam, san ka di pa asim magpat ni kabat? Dahil ka di pagkumpong tutak. At dapay lang iti rancho. Maputang siguro ngagparang kanyak. Anya? Tapay? Nagtulag dan sa da Bruno ken kabalero arim maot iti rancho iti rabi. At danatay kadagiti tao tayo. Anya? Apay ngay palubos ni gabat na napasabak ti kasta. Tonto! Oh! Adda kanupay natay abaka ken kabalyo. Ah! Sa bali lang dagiti napilay. Gapo iti pan nakasugat da. Kasam day tapo kao. Awanan bayan da dya, Bruno. Mapatay ko. San lang ni Bruno, mama? Oh. Uray pa iti kabalyero. Kasal nagtulag da ken Bruno. Abangan kadwada pa yan. Ad-adang agpungtot kayo iti dayti amamuan niyo, mama. Adto tinitaray da abala ken armas. Aniya, saan? Saan na mabalin nga ramatin da dagiti nga armas kan bala panglaban ka tayo, Brandon? Nana barang! Apay ka de, senyorita! Oh, tonto ka mo tamaysa. Sige ka, saan ka makipinukaw? Ay, senyorita! Bilinam ni Borsyo amang isagana iti kadwami ang mapanigerancho. Agsagana da yung gabat. Mapatay ko. Gapo iti pa nagliway na. Basol na no apay nga danatay akadwana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sumagmamanupay gayam abaka ken kabalyo ti mapukpukaw. Nagbutang da kadagiti kanal buong idirabi. Ket sa balin ti naturturong da. Mabalin ag ginuyod da Bruno ti dadduma. Ken napadso iti sa dinoladitan. Tinakaiwalangan gapu iti pan nakasugat da. Oh, nagdakkel ti pukaw dito'y rancho. Mapatay naklakit din ni Senyorito Brandon. Gapu iti daytoy ang napasamak. Kakadwa! Mapantayon! Tumulong tayo kadagiti kakadwa tayo nga imunan ang nagsawar. Ket da kayo ang mabati. Agbantay kayo ang naimbag. Agsagana ka, Bruno. Saan ka nga inggaan aging ga iti di kamatay? Nangaton ti init. Ngamawan pa'y dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Tatang, adda ko maitan nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Anya na lumapan kayo lahat na nagtrabaho iti kaladaan. Amom no niya ti mangigaw-gawid kanya. Sana mabalin ka na sa mapasamak di ti purok. Siya kung di makamoy ti day tatatang. Mangibaunak iti agsiim iti filya. Tapno maamuan tayo. Nanya ti aramidan da Senyorito Brandon. Kalpasan ti napasamak iti rancho iti rabi eh. Kat niya ambot ti planok may baon. Amangan no agpagad no agmay-may salaang. Napagpagad no ada kadwana tatang. Taamangan no makadlaw dagiti gwardya iti filya. Kat dakas pa'y taramidan da. Tiyakmot mabali na panawan ni nanang. Napanan ni ambot. Nabilin ko na imbag. Masapol ngamin amaamuan mi. Nanya ti pangpanggapin ni Senyorito Brandon. Tapno ang mumi ti saksak bayan mi. Andag iti kapurukan mi ti pampanunotak. Saan da nga mo tinaramid mi.
Saan amang balin nga damairamraman kadakwada? Ay, nimot nanang. Kanayon lamadan tanagan. Di kayat na. Saan ko man amapan agtrabaho ni tatang iji kalagtaan. Ang runagat. Kasya tinapasamak. Nagpalimot kami ti panunot ni tatang. Talagaan na pa nagtrabaho. Anya ko na ni nanang. At na kano napaliiw na kada kami kan tatang. Ay, dakas na ito yan. Amangan numaamuan matlaang ni nanang ti palimot mi. Pinalutpot na kita ikatdanda ni sa anak ko na nakapagulpot. Diyos ko. Sakay ko matawag dakas nga ibo nga dahi dyan naramit mi. Tanong dakas ti ibo nga na. Sigurado. Agkayos ti dara. Nilakit di Senyorito Brandon dahito masidag. Naimbaglangan. Tanasapulan may matlaangan dagiti napukaw a kabalyo. Kakaasi kami anang kamat kadakwada. Ay, panglawaan tinadadala pa sa ti alad ti radyo. Gabat! Saan din tayo mo? Senyorito! At tuyak! Ha! Mabuting kakading umasidig ka niya. Tamom nga dabasol mo. Ngam ko na kadi makaliklik ka. Ha? No kaya't ko kumaaliklikan kayo. Naglibasak ko man, senyorito. Kasla ko man kini Bruno ang nagpuga. Anya ti kahit mo asawan ni ti dayta, ha? Makapungtutak launay king ka. Numabalin la kumagat. Ingkarim kanyak idinagpakada kay di kalman. Ngam anya tinapasamak. Lading itak launay ti panakatay dagiti dua kadua tayo, senyorito. Sala dagiti kakadwati tinatay. Uray dagiti baka kan kabalyo. Aggaso mapukaw dayta. Ha? Ha? Senyorito, malaksid iti grupo ni Bruno. Dapay dagiti sabali anang raot iti asyenda. Di kabalyero. Nga madano kayo. May isa ka pa nga inutil. Impalubos mo na samsam dagiti armas kan bala. Senyorito, patayang kalangan. Tapno awanan ti parikot ko. Awan, uray may sa pasurot ni Senyorito Brandon ngagbantay ka na kami. Kapoy tinapasama kidarabi. Masigurado makapungtot lakit din ni Doña Margarita. Pagikarwan lakit din ni Brandon dagiti kapurukak. Nung muna, tanaranggas ni Gabat akas ka ni Bruno. Ibalas na lakit di tinapasama kidarabi. Yakla ko man kaya't yung may agtrabaho. Nga maimpanamnaman ni Esmeralda. Nga iso di makamo iti amin. Saan ko amaklon na dyan napasama kiti rancho? Pinatay ko lang kumay din ni Bruno. Dakla perwisyo ti paay na di ti asyenda. Agkasam ti dakla po kami. Kasanon no nakikadwa ti kabalyero iti grupo ni Bruno. Senyora! Apaya nagbayag ka barang. Anya ti baga ni taroken ka. Ay, impasigurado na anatalga ti panakabantay ti aglawlaw ti bilya, senyora. Agbantay da na imbag. Nasayaat no kasta barang. Pinadamag na kanyak no awan ka di ti ibaon yung agbantay iti kalagdaan. May sapay day jaya tarok. Syakla kumat nagdamagan na talatig waklangan. May bayan da pailang da kiti trabador. Uraya ka makasangpot ni Brandon manipod iti radyo. Pagsaritaan minto nga niya tira mided ka dagajaya trabador. Anya?
San kan makabangon? Ay, senyorito. Pakawanandak ko ma. Ikari. Ibalas ko tinapasamak dito yung rancho. Ano pag ni Bruno? Kan sarakag ti kabalyero. San ka mapakawan iti dayto yung inaramin mo? San kumaan na pasamak daytoy no saan ati kinaliway mo? Isu apatayong kalangan. Senyorito, pangasim. Sandak apatayan. Pangasim? Agpagpagkaasi kakitin kanya. No saan ka bumangon? Patayin kang awan gaway na. Senyorito, ulit pakawanandak. Ikantak ko maiti sa bali akong daway. Sana ka Diyos tap na pagkurnuan. Bumangon ka. No ulitin pa tagpakpakaasi kanyak ngagkorno. Talaga apatayin kan. Nagtiagas ba't na dyan nga imbagan ni Doña Margarita? Pagikaroon na ka no dagiti trabahador. Ay, anya ko matibasol da iti napasama ki Jay Rancho. Nimit nga min Bruno. Saan pa'y laamamingga? At dayjay a kabalyero. Asino nga ta talaga dayjay? Asino ti ibalbales na? Mapangnan naman na talaga ni Ampot. Nakaasidin da ka no iti Villa. Asan ang nadnadlaw da kiti gwardya? Kat nang nagnakano ti nagsasaritaan da kiti gwardya. Nang ibaon kano lang ni Manong Kapat iti nangidanon iti Villa iti napasama kiti Rabi. Adda kano pa'y lang ni Manong Kapat iti rancho. Mabutang nga ta. Iti aramidan ni Doña Margarita kan ko anak. Kat imot senyorito Panton. Napan ka no iti rancho ang makapungpoktot. Ha? No napan ichay. Kasan no napatayan na ni Manong Kapat? Ha? Apa yung kastimot iti marikiriknak? Kaslaidan na hanggang mata ni Manong Kapat. Sana mamaling. Sana rumbang ang masyanak ni Manong Kapat. Kapat lang na dyan. Dakas at tao akas kini senyoritong Pranton. Kagurkurak na dyan Kapat. Nagsakit ti si bubukil na pagi. Nakapsut ako. Agdardara pa ilang tinabtak na bibig ko. Nasayat! Tamakatagder ka pa ilang Kapat. Yak kaya ti pumatay itawan gaway na. Pidutam ti baltog mo. Salaknibam ti biyag mo. Baba ni ti panagduelo ta. Senyorito. Masapo lang may salang ti agbyag ka na ta. Kat sigurado asikat ti matay. Ipanagkoy tang asintado ka pumaltog. No di mo kata si pawan ti paltog mo. Makamuka. Oh, dito ti parakan ka. Oops. Oh. Nasipaw mo pa ya? Napigsa ka pa'y matlagam. Talaga kahit mo ti makipinaltog kanya? Saan ko akayat alabanan kayo, senyorito? Do saan daklaangan? Agsagana kakit din. Ulitag. Masapo lang may salang tagbiag ka na ta. Sige. Agtin na likod ta. Agbilang ak iti talo. Talaga adisi dito ni senyorito Brandon amang patay kanyag. Masapol asalak ni baktibiyag ko. Ladingi daklangan. Pakawanindak no mapatay kayo. Maysa! Ay, Diyos ko. Daka sa katao. Ngam sa anak ang makalipat kada kayo. Dua! Agkararag kan Kapat. Dahito yan di kanibusanam. Saggay sa tayo lang itibiyag, senyorito Brandon. Talo! Ang niya tinapasama kitipalto ko. Sinalbaga.
Agyaman nak. Tauri nakapsut akong senyorito. Tipaltog yo tinapaltugag. Saan ada kayo? Tamangan mo tatay kayo kuma. Anya ti kahit mo asawa ni Tidayta. Asintado ka ng siya. Sa anak mo manugot. Naarinok-nuk ka matlaing. Babay nakitin. Hoy! Dakay dita! Magkatin nyo ni Gabat. Igalot nyo iti bukot ti kabalyo. Awan, di oray may sa pasurot ni Senyorito Brandon. Banag apakaburburtya aklaunay. Imbaon ko ni ambot nga agpaliw iti Villa tatang. Naamuanan ni Senyorito Brandon ti napasamak iti rancho. Kat kasta unay kano ti pungtot na. Adda kano pala iti rancho ni Manong Gabat. Kat napan kano dinano ni Senyorito Brandon. Adala kadida ka sa pangpanggapan na kadatayo at trabahador. Datayo ti pagikarwan na. Kasta matyag parparik na kanyak. Saan ngamin ang mapukaw ti atap da, akakumplot da tayo at trabahador. Isong ay saganaan tayo ti mabalin na mapasamak tatang. Ninanang mo ti pampanunotag. Kan dagiti inusinting ubing kan babae ang may ramraman. Anyaman ti mapasamak tatang. Agribalas tayo. Anya ti napasamak kinigabat, senyorita. Saan ka makibiyang? Sige! Idisoyo ni Gabat iti tugaw. Kalabasan na. Ira ka nyo! Kaslasan mo nga umang angas ni Gabat. Nagatuti sugat na. Aglalo iti rupa na. Sige! Saya atam nga igalot winuinakad. Napigsa ni Gabat. Kat no makaliwas. Sikat ipatay tarok. Ada kay gayaman. Ngamanyat na pasamak kan Gabat. Apay, anya teraramidam kan ko ana. Ha? Tarok. Itolay mo lang. Ti panangirakad mo kinig Gabat iti tugaw tarok. Siyak ti makamu kini mama. Da kayo mo't na naparang. Pumanaw kayon. Agbuyak ka din. Kunam na sino ka. Salbag ka magtabangat. Brandon. Apay, anyat na pasamak kan ni Gabat. Natay samatan. Nagadot sugat na. Nalulutarupa na. Minansok at dagos iti makadano na kigeranso mama. Agasam, malaksit ka dagiti nataya baka kan kabalyo at dapay dagiti napukaw. Aniya. Makapuot lang ni Gabat. Kakaasimot kanyak. Latigwak. Patayak. Sige, Trok, pumanaw kan. Bilinom ni Borsyo ngagbantay daan na imbag itaglawlaw ti Vilya. Sikati mapan iti rancho. May santo ka na kayo kini Borsyo ti Pilya, amang sukat kini Gabat. Brandon, anya ti pagpagabang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Urayak lama kasagit. Itay anak kakita iti nakakaasi alangan ni Gabat. Jakla nagpadlaw kini Senyorito Brandon. Taamang ano dangranak ni Doña Margarita. Ay, anya ti pangpanggapan ni Senyorito Brandon. Malagip ko na iti dayje atugaw ti nangigalutan ni Gabat kini Bruno iti. Iti kuan, nagpukaw ni Bruno. Ay, kasanon, no iti pa nagpukaw ni Gabat kat santun apulos nga agparparang. Ay, naranggas launay dagiti agina. Agawid kalangan Esmeralda. Uray tawan mo't tipakan anwan mi dito'y kalendaan. Ad-adda ka sa pulan na kaninanang mo. Talaga gaya mga wandimta nga mangbantay kada kayo, tatang. Mariribukan launay ni Senyorito Brandon. Gapoy tinapasamak iti rancho. Awan ka diti sa bali anang ngagnyambot. Noan niya ti sumurnong aramiden da Brandon kan Doña Margarita. Awan matimbagana, tatang. Da kaminton kada manong damyan kan manong teban ti agtignay inton rapi. Ay, datan tulad tan Esmeralda.
Ngamlinanang mo ti pampanunod. Awan pa'y makamu ka dagiti kapurukan tayo tinapasamak iti rancho, tatang. Arak madenta sang sangwam, Brandon. Awan pa'y pulos ng ikargam di tatyan mo. Jack Macklon, nginatiw naknigkawat iti panagduelo mi tayo. Kasarsarita ka. Anya ka dit pampanunod. San ngagmaw-maw ti pungtot ko kinigkawat, mama. Kinarit ko ngagduelo kami. Alpasan ti panang mansok ken kuana. Ngaminabak na. Aniya? Naimbag na ti paltog ko ti pinuntaan na. Kasta ti kinaasidtado ni Gabat. Kat nila ang sindong tinang sorsoro kan kuana. Dinteng dito asyen na Gabat. Ngawan pulos ang muna. Kalpasan amay patong palko ti planok. Patay ni Gabat. San ko ang mapakawan iti panang baybay ana ti ranso. Isu arumbang amatay. Naot-ot di si bubok labagik. Naapgas dagiti sugat ko. Apaya sa anak ang makagaraw. Sa dino ti ayan ko. Nakagalutak dito'y tugawan. Nakarin kagaya ba, Gabat? Nanabarang. Ay, nakakaasi ka mo't barok. Anya ayati napasamakan ka. Ay, diyak pa'y mapagsusurot ti panunod ko. Nasakit ti ulo. Mapisinak na nabarang. Ay, kuha. Padasim ti mangalay ti kanan ni Gabat. Bakit barang? Isaruno ka nga igkalot. Kuha, senyorito. Nakakaasimot ni Gabat. Bay amon, no, kayat dak apabisinan na nabarang. Ay, Diyak kayat amadangran kayo, gapukan niya. Anya, kumarit ka, Gabat? Ha? Sa anak ang makakarit kada kayo, tawan kahaway ko, senyorito. Pakawanan dak. Saan ka mapakawan? Gapoy ti kinaliway mo. Natay dagiti na duma agakadwam. Inutil ka kas kini Bruno. Senyorito. Among kadino anya ti pampanunod. Numakimag ko ni Bruno. Parigatin kayo adwa. Kalpasan na. Dua kayo to amismo ti agpinatay. Senyorito, sandak ko mga ipadakin ni Bruno. Nanabarang? Sige. Mangala ka iti kanan ni Gabat. Kat subwam. sige, senyorito. Agyaman na at kinaasan niyo matla ni Gabat. At nangaka, tasubwang ka man ng Gabat. Agyamanak nanabarang. Mabisinak launay. Kasla sa anak ang makapangan. Gapoy ti kinapkas na kiti sugat ko. Kan nakapsutak launay. Ay, nakakaasi ka nga road. Saan kayang agdamat no anya tinapasamak kanyak nanabarang. Numanghag na kay ni Senyorito Brandon kundo niya Margarita. Madosa kay lakit di. Naimbag kiti, naimpalubos ni Senyorito Brando na pakanan ka. Ay, matay ka laki di itibising. Sige, mangangkan. Anya ka ka ni Brandon. Apay ngayon palubos mo apakanan ni barang ni Gabat. Di ka pala'y baybayan na matay iti bisen. Masyan ka ka di matlakan ko, anak. At dapay pakausarakin ko na. Sakbaya parigatik aging kay ti matay. Makamuka na makalibas. Kasano ko makalibas? Nakapsot. May isang hotel. Kan nagado ti kwardya dito bilya. Awan nga tati mga sakit kan ko, anak ka dagiti kakadwada. Nabayagan ni Gabat tinangida ulo kadakwada. Sanda ka may tured alabanan. Gaputa mo dano anya ti mapasama kadakwada, mama. Sige. Aramidam ti kayat mo. Ngambalagan ka. No makalibas ni Gabat. Dakdakkel to ti problema. Ang mga nasusugan ng to dagiti trabahador amang kontrakan ka.
Sige, panawan kayo pa. Inakbal laagan dagiti trabahador. Ay, gaputawan pasurot ni Senyorito Brandon amang bantay kada kami. Kas lamasad-sadot dagiti kakadwak nagtrabaho. Kas ita, nakatugaw damanan iti sirok dagiti naratayag kinapuskol alinda. Dapat iti nangiranta na panagtugaw iti sirok ti kayo. Nukilat adumtang dagiti kakadwa ni Kabat. Mado sa dalakid ni. Kung kayam, kumusta nga tan ni Kabat? Kalpasan tinapasama kiti rancho iti rabi. Naimbaglaangan, naimpalubos matlaang ni Senyorito Brandon apakanak ni Kabat. Nakakaasi ilangan na asinubuak. Ay, anya nga tati sumarunong nga aramidan ni Senyorito Brandon kadkwana. Malagip kumanan tinamay anak ni Bruno iti. Ay, ni Senyorito Brandon, remuar iti bilya. Ay, papanan na nga ta. Igam na ti atidug apaltug ni Doña Margarita. Ay, idagasan. Amangan no pagikarwan na dagiti gwardya. Asino pa'y nga ruti pasurot na. Hindi kayo amin. Sumungad kayo kanya. Nimatangan nyo tilangan ni Kabat. Ngayon sangpit ko diti bilya. Kasta ti mapasamak dagitag basol kanya. Yak bumdang amang patay itas kinuman. Amang salungasing kanya. Mawatan nyo. Balagan kayo. Nabayag ani Kabat tinangi daulo ka na kayo. Katamok. Ngadto ti mangisagsakit kay kuana. Nga masino man nagpanggap, amang ilipas kay kuana. Una kayo pa'y amatay ngam ni Kabat. Nakabutbut ang mata. Talaga atakas ni Senyorito Brandon. Sige, kanaman kayo ba'y? Agturungan ni Senyorito Brandon dito ayan ko. At damot ti parang nervyos ko. Amang ano anya ti aramidan na kanyag. Anya ko pati basol ko kan kuana. Oray si ka, nanabarang. Balagang ka. Padasa mapagipasan ni Kabat tamatay kayo adwa. Nakabutbut ng matay tang ibagayon Senyorito Brandon. Ay, diyang pa'y kaya hati matay. Naimasak mo't ng tinaturok itay. Kat ni Nanang, kaslabinan bantayan naklatan. Agbanlam gaya man nakaturok ak. Ngam santay ka no si pangput ni Tatang. Ay, gam, amang anak pa'y sutikin na ni Nanang itay. Anay daw as nga tayo iti ayan damang damyan kan mang teban. Dumlawan ni Nanang. Di namang naman niya kano ti pagtutulagan mi kadamang teban kan mang damyan. Naimpaglakit din. Tanalakamot amayaw awan ti danag na. Imbagakla nagsasarita kami. Mapagsasaritaan mi ti may papan kadag iti trabaho iti kaladtaan. Naglaw ko. Napukawan ti dadanagan na. Ay, sa bagay, amo naman. Awanan ti agbambantay kadag iti agtrabaho iti ay. Uray iti kaunasan, awanan ti agbambantay. Ay, nakatuwa pa kadantanagan ni Nana. Kanuray siya. Kadamot pa nagtanak ko na. Anya nga tati pagpatinggan dagiti ang mapaspasamak. Tinasayat. Rumuarak man langan diti palay. Padaanak ti isasangpot ni Tatang. Naut-ut lang arudan dagiti sugat ko.
At atan pa iti si bubukal abagik. Ken, gapo, iti pan nakairakid ko. Talaga akayat asigurado ni Senyorito Brandon ajak makalibas. Jak pagarupan at tinamay akin ni Bruno iti kat mapasamak kanyag. Kalpasan na nagpukaw ni Bruno. Inlamang kayam ni Senyorito Brandon iti nalimad a kwarto iti pilya. Siyak tinang isarak iti kanan ni Bruno iti ngamsaan nga impalubos ni Senyorito Brandon no anya ti palimad ti ritaw. Kat no kasta ti pamayan ni Senyorito Brandon kanyag anyan to ti pagtungpalak. Jak amo no kasano ang makalibasak. Oh, Diyos ko. Pakawanan dak kumakadag iti babak ko. Ispalan dak kuma. Kat ikarik. Agarami dak tun iti kinasayaan. Pampanunutek nga ipupuk mo ni gabat iti basement ti Villa. Nga maging kaita, nakarimpong pailaan iti nagtugawan na. Marigin na naitan no kasano ti kinarangkas ka mang dosa iti asino man. Amang supring iti pagayatak man. Sana dahi tatir urayak nga isungbat mo kanyak, Brandon. Urayak lang ti sumipngat, mama. Apay, nga urang yung pailat ti sumipngat? Mabit lang, mama. Inakasarita ni kabat. Saan ko unay nakasarita yeranso. Kapoy tinalo sa pungdot ko. At apag kati kabaliro kan dagiti kakadwa tinangsamsam kadagiti armas kan bala. Kat adda pa kay naigan dagiti trabahador. Anya? Huh, dagiti lang na trabahador ti patayon. Agsagana kakabat. Madamdamalang. Adda pa panan tayo. Ngabat na pa'y damagikin ka. Asino kada Bruno kan kabalero tinamnamaam anang samsam kadagiti armas kan bala? Senyorito. Sumungbat ka! Urayim ka di pa'y akong takugtaran ka manan itinagtugawam? Saan ko ang masinuno? No asino at talaga dagiti karangrangat mi, senyorito. No ti kabalyero. Wano ti grupo ni Bruno tinangitaray kadagiti armas kan bala. Basta tinadlaw ko nagpwesto dagiti kinarangat mi iti daya kan abagatan alaod dagiti kabusor. Sana day tatiroray kasumbat. Apay akayat mo nga iliklik kanyak no asino dagiti kakadwa ti kabalyero? Kasano ang may sinunuok kat di mi nakita dagiti kabusor, senyorito. Gaputa nasipnat. Sige, hagulbud ka lang. Kitaam to ti mapasamak inton madamdama. Kinapod no na tatang. Saan lang aninanang kagkabagabaw na madantanagan? At lalaki ti sagsaganaan ni Senyorito Brandon. Ita ka di ba makarik na kay ti butang? Amok na niya tagay ay ayam iti panunod mo. At tapon na tayo manan ni Brandon akakadwa ti kabalyero. Kastamat ka dagiti trabador anang raw ti rancho. Kat sinamsam tayo dagiti armas kan bala. Tatang. Ha? Kita nyo. Rup-rup. Dagiti nakakabalya sumungit. Dalaki ti Brandon dagita. Darasem ti mapan. Kasakitan mi dadadam yan. Ng kapilitan, makirangat tayo. Tatang, saan tayo magdarasutos? Amuan tayo pa ino niya ti panggabda. No pagkat tayo, salak ni iban tayo ti biyak tayo. Saan na nanas kang nagpamarang tayo a kabanyero? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungayin kami patangatang. Ni Senyorito Brandon. Kada kayo amin na trabahador, amin na pumurok, natangan, lalakay ken babakat, agraman babae kanubing. Agomong kayo, di pa nakaplasa ti purok. Ada na patag ni bagak ka na kayo. Ken na day pabuyak ka na kayo. Anya nga tati pabuyan. Ulitan, agomong kayo amin ni di plaza. Tatang, umuna kayo datan iti pa nakaplasa ti purok. Nadapay gundaway yung makisarita kada manong damihan aramidan nyo. Masapul ang masakbayan tayo ti anyaman na mapasamak. Mapan ko kasarita ni nanang. Sige anak ko. Madanagan lakit di mananday jay. Nadlaw na lakit di na pagdagi ti kabalyo. Kananggag na titimak ni Brandon. Manggapon nga gumong dagiti pumurok gabat. Anya ti makunam? Anya nga tati panggap ni Senyorito Brandon. Kaya't nak nga ipabuya ka dagiti pumurok. Talagan sa nga awanan ti kas-iskak kan kwan. Gabat. Apay at di ka matagtagari. Nakapsutak unay, Senyorito. Dandani akpay nat nagiti kabalyo itay. Amom ka din o anya ti pampanunutek nga ramidan no apay ngintugot ka ditoy? Saan ko ang mabasa ti pampanunutin nyo, Senyorito? Kita nakadadon dagiti nagmarang mga tattao. Agulimag kayo! Tapno manggag yun na imbag ti bagak. Mabigbig yun ka din na itoy. Suday ito ni Gabat. Kastamot ka tilaga na, Senyorita. Senyorito Brandon, ni Gabat ka din na ita. Apay, akas na nakadado ti sugat itirupa na. Lakay Emiliano, masyan ka kadikin kwa na. Amangan no kahit mo atulungan, sakbay agudda sa kiti imatang nyo. Ha? Saan? Toy ka din ti kanibusanak. No, saan nyo pa nga mo? Ibaga ka na kayo. Nagtipunan ti Persada Bruno kan ti Caballero. Gapo, iti kinainutil ni Gabat. Nagbaligi da anang serak iti rancho. Ket nagitaray da iti armas ken bala. Ay, kasta gayam, Senyorita. Ay, kasta. Isumot lang, saan may nakita ni Gabat. Nagbantay ka na kami, iti kalidaan. Ay, wan gayam nga wan ni Gabat. Lakay, Emiliano. Ay. San ka ngagin ko kuna? Kenda kayo amin. Amok asumag mamano ka na kayo ti kakadwa ti Caballero. Iso ngay parangko ka na kayo ni Gabat. Taura sa madugtalak no asino ka na kayo ti kadwa ni Caballero. Nakarkarupay ti pamayak. Ket makita yo ti langan ni Gabat. Senyorito. Kaya tiyo ka di apatayag ni Gabat iti matang yo. Tapno lang agbuteng kayo amang kontra kanya. Senyorita. Ay. Balagang kayo. Pa. Da kayo at trabahador analimad agakadwa ti Caballero arim maot iti rancho. Iso ko yulangan dagiti bala ken armas. Tata, agparbang tayo ti dayto agon taway. Ado ti may ramramon na makilaban tayo. Sana bali. Uray sirken na dagiti babalay tayo. Awan masarakan da nga armas ken bala. No kasi ti sigod. Ket pinasarek ko ka dagiti taok dagiti babalayo. Iti dayto agon daway jak aramidan nida. Ngayong pagbabawian yun to ti mapasamak na makirinupir kayo kanya. Senyorito Brandon, awan di pa kayo naigan me, iti pagpabasol iyo. Madipo di dinay padamag si bibiyag gayam ti Caballero. Ken uray pa ide, uray aniniwan na lako ba, ket saan may anakita. Apaya sumungbat kayo kanyak, laka Emiliano. Ay, awan kayo po may panggap ko ni Caballero. Sige, sa kami nga iramraman mo kumamit.
Senyorito Brandon, nangagyo ti panagtimag ti kadwa na pumurok. Awan ti amomi kadagiti araramidon ti kabalyero. Amo kapag tultulakan daklang, Esmeralda. Nga magalwad kayo kanya. Isaknap ko taligagaw kada kayo amin. Pay, tayo ti kayat nga ramidon ni Senyorito Brandon, tatang. Kat si kagabat. Awan ka di tinabigbig mo kadagiti rimao ti tiranso. No at nalasin mo kadagiti trabahador. Awan, senyorito. Borsyo, taro. Rukatan nyo ni gabat itipan na kay nakad na iti kabalyo na. Kat ibabuyak no kasano. Ngayon inutek kapatayan. Anya nga tati ramidon na kini Manong Gabat. Anya ti aramidon nyo kanyak, senyorito. Pangasiyo. Agpakpakasi ka kanyak. Kaya't kung ipabuya ka dagiti pumurok, no anya ti mapasama kadakwada, nulol budendak. Isungay ruaryulangan dagiti armas, kan bala, asinam samyaw na kayo. Senyorito. Apay ngawan sumungbat? Pues, buyaan nyo na anya teramidak kinigabat. Boss, nawanan sa nitibod ni Gabat. Rigpunin nyo dagiti takyag ni Gabat. Kalpasan na. Paulod ko iti kabalyo. Senyorito. Agtignay kayon, terok! Senyorito. Tatang, inturturid ka no gayam ni nanang ti masidik iti nag-uumungan tayo. Kat nangagnadag ti bagbaga ni Senyorito Brandon. Naraot ka no gayam ti rancho, kat adu ti nasamsam abala. Kasati ko na kanyak. Wen, amunan nati kabalyero kano ken grupo ni Bruno. Nagraranada arimaot iti rancho. Idi pa lagamagat atap ni nanang. Sa bagay amo tayo madetan. Agat atap nga adadag iti trabahador analimod ako madkadwa iti kabalyero. Pagilimlimudan tayo mat ngamin tatang. Kunana pa'y, saan kayo kano anak katagari di kasarsarita na kayo? Ngam dandanin agibos ti kinadakas ni Brandon. Kitaam, uray ni Gabat ket awanan kas iskanakin kwa na. Dagiti tao nan tumot lang ti manggudas kadakwada nga aginaken Doña Margarita. Husto dagita ngay bagbagayo, tatang. Agasan, talaga amati ti panunot ni nanang kadatayon. Kunana pa'y, apagilimlimudan tayo latan. Saan kayo kano nga minanakasao, idi adda dinamag na kada kayo. Nakakaasi tinamayan ni Senyorito Brandon kini Manong Gabat. Larang kasa talaga. Esmeralda. Takas sa unayan. Esmeralda. Ni tatang, sana babalin amadlaw na ngagluluwa. Ungtan naklakit eh. Tatang, agatap ni nanang mga kadwa tayo ti kabalyero. Anagalay ti armas ken balay ti rancho. agatap laeng ni nanang. Ngamsan na tayo anadlaw arimuhan. Neranala na pigsa ti tudo iti. Ngam agatap kada tayo. Inyaw awang ko laan ti saritaan mi. Nagsagit ka, Esmeralda? Tatang. San ka nga gulbod? Anyat sinangitam. Nakakaasi ti na may andakin Manong Gabat. Talaga narangkas ni Senyorito Brandon. Impabuya na ti panangmanso na kinigabat. Tapnubot-but ngen na tayo. Takas jay to mutaramidin na kada tayo. Numadugtalan na. Akadwa na tayo ti kabalyero. Tatang. Sa narumbang nagbutang tayo. Apay ang nagsangit ka. Hanya ti kahit asawan ti panagsangit mo. Ken panangasim kinigabat. Adda ka di panagayat mo ken kuan. Daka sa tao ni Gabat. Sa narumbang nga gayat ka itikas ken kuan. Diyak ka mo tatang. Ngampod no timbagayo. San arumpeng nga agayatak ken ni Manong Gabat. Ti mapaspasamak ken kuan ita. Ket do sa nagapu iti kinadakas na. Amulat na rin na ng mga gululbudak. Isuapat tiyak akasarita na kanto, Esmeralda.
Ngam amo tayo no kasano ti kinadakas ni Brandon. Naranggas dala unay nga gina. Hindi pa ila nga pagat-atapan na tayo. Makikadkadwa tayo iti kabalyero. Ngam awan pulos pamanagnak ni nanang iti dayta nga atap na tatang. Kenuray da Brandon. Awan pamanagnak da. Wen tatang. Narigat man ta gulbod. Masapul nga aramidin tayo daytoy, Esmeralda. Sanlag ada tayo tagpagat. Ado, di may ramraman. Ket, makapakonsensya. No adadakas ang mapasamak kadagiti kakadwa tayo. Wen. Ngam anyaman nga aramidan tayo. Para matla iti paginbagan tayo amin. Nupay saan amaliklikan ti panakaybuwis ti piyag. Nga uray amuta ngagpagad tabot adwa anak ko. Nilaunay nanang tatang. Ngam agpanunod tayo ana imbag taramidin tayo. Masapol may sakripisyo ti biyag no kasapulan. Basta magunod tayo ti waya-waya. Ket nakasagana ak iti dayta a mapasamak, Esmeralda. Kinarangkas ni Senyorito Brandon. Kasla na tayo lang aruden tilangan ni gabat nga insangpot da. Ay, inggalot da pala ititugaw. Anya nga taa talaga ti pangpanggapan ni Senyorito Brandon kinigabat. Parigatan da pala nga tanga umuna sakbay apatayin da. Kat ni Bursyo nila ang naasyan kinigabat. Pangulo da ni gabat. Ang mawatak matkidi. Mabuting da amang salungasin iti bilin ni Senyorito Brandon. May sakamet apton to Brandon. Impabuyam ni gabat kadagiti tao. Sana kinatunto da jay, mama. Impabuyak ti kinarungsot ko. Tapno adda pampanunutin da asa namang bosor kanya. Apaya di mo pinasarek kadagiti pasurot mo ti kabalbalayan. Awan ka sa Canada ita. Sanda nga ilim mangijay. Adda na panunot kong ramidan. Para ot ko ti kabalbalayan intunteng nga trabi. At mangkamagda ka dagiti babae winobing. Tapno mapilitan da amang irwar ka dagiti armas ken bala. Apay asaan ni Esmeralda mismo. Mama. Naituyan ti kundaway mo. Aramidem ti kayat mo. Ti amin na kayat mo kenkwana. Kitak lang no sang agpungtot nila kay Emiliano. No kalpasan ng dadanas mo ni Esmeralda. Katibalang mo iti kabalbalayan na may sana bangkay. Ha? Saan mo kabalaan nga ramiden? Ha, Brandon? Kinunam nga yayatam ni Esmeralda. Kayat mo ka di nga sawan? Di kag baling maag. Inakasarita dagiti tao tagsagana da. Panawang kayo pay. San ko atong pala ni ma. Ni bakit Susana ti kamaganda kiti tao ka. Kita at laan no niya taramidan nila kay Emiliano. Pusgak na Bursyo Kantarok, amang itaulo, kadagiti mangraot iti kabalbalayan intunting nga trabi. Sanyo lang abot-bot nga nida. Babae kanubing, sanyo apakawanin. Masapol nga damatay kadakwada, tapno ada pagbut nga da. Pura nyo dagiti babalay da. Kamagan nyo mat, ni bakat Susana. Kita, nusan ang maputang de Esmeralda kan laka Emiliano. Ket mapilitan da amang irwar kadagiti armas kan bala. Ado tiyak kagat alam mo kiti nagpistuhan tayo amang pasungan kadagiti pasuro ti Senyorito Brandon. Amang raot iti kabalbalayan tatang. Ngam saan tayo mabalin ti agpaskat. Amang namadlaw na tayo. Dakas lakit di pangpanggapan ni Brandon. Uray saan kayo lakuman asimurot tatang. Madanagan lakit di man ang ninanang na makariing. Uray,
Tanatulagan no kasano ti kaon tayo dagiti pasurot ni Senyorito Branton. Pagparangan tayo manan ati kabalyero ti karanget dagiti pasor na. Wen, inaramid tayo idin daytoy tatang. Nataltalgad daytoy nga aramidan tayo. Yadayo tayo iti panunot ni Senyorito Branton. Nga adda kada tayo at trabahador ti kakadwa ti kabalyero. Iti kasta, saan amay ramraman dagiti pumurok? Nanapag ti kabalyo. Isuda laki di dagitan. Nabilin kong damanong damyan kan Manong Teban. Kas iti naramid mi iti. Ni Manong Damyan ti umunang agpaputok. Inton agpataray iti kabalyo, maumadayo. Sumarono ni Manong Teban. Datayo ti maudi, tatang. Maudi tayo ang makalaban dagiti pasurot ni Senyorito Branton. Kaslaw mas asidagan ti nanapag. San mabalin ang makadanon dahi ti kapalpalayan. Adayo pa dito ti kabalpalayan, tatang. Kanalboong. Ni Manong Damyan lakit din dyan nagpaputok. Dada, agsisinugbadan dagiti kanalboong. Diyos ko, tarabayan na kami kumahan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapsutak unay. Naglimog ti daraken at iti rupak. Ket nakulaapan ti panagkita. Naapgas launay dagiti sugat ko. Diyos ko, daytoy kadin ti kanibusanag. Nanabarang, adda kay lagayam iti asidag ko. Ay, nakakaasi ka magkabat. Nakatiday to yan na nagbambanagam. Ni Bruno, kanti kabalyero ti akin pasol iti mapaspasamak kanya. Di ko ram kiti gabat. Gapo iti kinainutil mo. Ay, Senyorito Branton, siriring kayo kay lagayam. Anya ti kadam ditoy? Panggap mo ngay libas ni gabat. Awan mo ni Emiliano dito'y abay ko. Anya ka dituras ay nasa pagatabi mangaw madaman nga kapkape. Ana, hawa mo makitak nga naraar tilawag. Napaw nasugput pailaang dagiti matak. Ni karigatak man ti bumangon. Ay, apo. Ti puspuro. Karawa iti abay ti silaw. Diyos ko. Sapay kuma. Kasaan apo may so ti agparparig na kanya. Urayaan niya tir aramidan. No saan da naglibas apo manaw iti dayto a lugar. Inot ang maibusta. Pakawanan naklangan Diyos ko. Ang dapat payak man iti dayto aguntaway. Ano saan ni aramidan dayto ay. Ado ti matay. Tigil, kabaliro! Niambot lang iti dayto. Sapay na kumatapata ka sa mapasawag ka niambot. Kabaliro! Iso na ginagas mo! Diyos ko, ni ambot ka di tinapaltukan. Saan? Di rumbang amatay ni ambot. Pagkabakat. Kaya't mo kami libas na ito agabat. Senyorito Branton, gusto na. Talaga patayin ka, abakat. Ha? Umay ka man. Kamatibok ka, senyorita. Sumardang kayo kuman amang dangran kinanabarang, senyorito. Masong kayo kun kuana. Siyak lang ang tipatayin niyo. Ayop ka, abakat. Ay, naglagit si tumang ko. Nablon sa sagitag
laki ako. Senyorito, masyad kayo kanya. Nagbindot kayo iti panangipagaro. Awan panggap ko amang ilibas kinigapat. San kan nga gulbud pa eh? Ay, kasyan ko ba? Ayop kayo. Talaga adakas kayo. Kaslasaan kayo alalaki. Syaktis ang wanyo. Rukatan dakat. Ulitin tayo ti agduelo. Karkaritin nagayamot. Masapol amay kang gamot iti pagnagman si kabagat. Uray Esmeralda. Awan iti kwarto na. Diyos ko, napanandang ata ka ni Emiliano. Napandang ata rin maot iti Villa. Apay, ay awanin na pulaos ti panagbuteng da. Sandak pa yun na pampanunutin na mapabutngan ni tinalao sa panagdandanag ko kat mabalain abang kayak to na masangputan da. Ay Diyos ko, agkapsutak na po iti panagtigtigir-gir ko. Hey, karigatak ti mangala iti nanom. Diyos ko, tarabayan niyo ko ba dagiti agaba? Nugasat ko ti batay. Sapay ko matag patinggan ti kinadakas na Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Nugasat ko ti matay. Naragsak ako no. Oray jak may matangan. Ti panakatumpal ti tarigagay da Esmeralda ken Emiliano. Ay, talagang agkapsuta ko na talaga. Nasugat ni Ambod. Damgis lang, Esmeralda. Nadamgisan lang ditakyak na. Ay, hindi na kapalakan si Caballero. Tutay langit din. May tatagtay di magkailangan ni Senyorita Brandon. Ayop ta. Isuda ti rumpo nga matay. Esmeralda, saan kang nagpaputok? Agpaut lakit di ti pa nagpipindaltok tayo. Uray makinibos tayo ti balatatang. Ado ti balatay. Denggenak. Pamatkin tayo ang nasugatan di Caballero. Imbis nga ituloy dati rumaot iti kabalbalayan. Sawaran dati ang muda na nakaspasagan di Caballero. Tata, nakasilaw ti kusina. Nakariig na ta ni Nanang. Ay, nabanugak launay. Mawawag pa yan. Dalabos ko. Ni Nanang, Tatang. Nakadasa iti. Tatang, aman puot na. Kanya ka ta tinapasamak. Nanang, aksaw kayo. Nanang. Mabit lang. Umang-agis ni Nanang mo. Nawanan lang iti puot. Apay anawanan iti puot, Tatang. Pata-pata. Nakariing kat naluktalan na ti kaawan ko iti abay na. Kapungat tayo ti danag na no sa dinon tinapananta. Kinuan niya tinapasamak. Tatang, pag tinulungan ta ni Nanang, pagkatot ta. Sige, si akong ti makamu amang bagkat. Sige, ingka matulungin. Ampok ka na bandog ka. Kasarita tantulangan ni Nanang mo inton makabu. Nakapsuta ka. Naut-out. Isibo kalapake. Naulpit at talaga ni Senyorito Brandon. Uray ka sa di pa nagpagpakaasi. Saan natin ang tipalawag ko? Tinulungan na pa'y ni Kabat. Anang ilaw-lawag at yak panggap nga ilipas ni Kabat.
Sa dinuti ayan ko. Awan ti makita ka. Nasipngat. Nagdagaang. Matalpus-pus akong itilingad. Sa dino na ito'y nangipanahan ni Senyorito Brandon kaniya. Awan pa'y naluto a pamigatan. Ure na pudot la kumadanom. Nagtukto ka kiti kwarto ni Barang ngam sana sumungbat. Oh, ayan na kata. Ure dagiti kwartya. Ibagada asaan da ka no anak kita. Notin kayo. Napalto kayo lang ano din. Di yung pala nabinukan. Anya ka na ya, Brandon. Di mo lang ka din ininayadan na luktan kinirekaptari daw. Urek na lang. Kasano adyak agpungtot, mama? San kano ang nakadanon dagiti pasurot ngayon baon ko ang mapan iti kabalbalayan. Tas sinaad kano ida ti kabalyero. Anya? Saan da nakadanon iti kabalbalayan? Gapo iti kabalyero, mama. Manen? No napurwan day jay. San lakit di ang makaadayo. Ang mga nunatay pa yan. Masapol ang masarakan miti bangkay na. Anya ti kinunam? Impupok mo di barang iti nalimad asilid? Iti vilya? Nagburak ti darak, mama. Sa balit ti mapa iti panunot ko iti panakikita agasarsarita na nigkabat. Inatap ko apanggap na paglibasan. Katinananom, linatigom. Jak ininggaan, aging ga iti san anaawanan iti poot. Oh. Jakim pangag ti panagpakpakasin na. Asan ka no apod no ti atap ko akait na paglibasan ni gabat. Lumapay ngayon pupok mo iti nalimad asilid. Awan na karot tinaluto apabigatan. Itay paya makakapkapiak. Nagpaala kinisirit iti napudot adanom, mama. Kanayon nga da napudot adanom apagkapida. Tapno saan da ngagtuglap. Oh. Nisirit pa lang ti para luto tayo. Kat ti panagdalos. May dumalaan ti babae ngagbelta iti unag ti balay. Apay, anya ti panggap mo kini Barang? Inikaklang iti pagnakman na. Hala, da kayon ti makamo. No anya ti kahit yung aramidong kingkuan. Iti pa'y laparbangon ang nakaputak. Gapu iti kinapgas na kiti sugat ko. Narangkas at talaga ni Senyorito Brandon. Awan pulos puso kan asin na. Saan na pinakawan ni Nana Barang? Naging tuturog ak itay agsarsarita da kini Doña Margarita. Kat impupok kano ni Senyorito Brandon ni Nana Barang. Itinalimod asilid iti basement ti bilya. Ay, kaasimat. Nakarangit gayam kano ta pursyo ti kabalyero. Kat napaltugan da. Ngam, saan daan nakita? Linapdan na dagiti kakadwak ang makadanon iti kabalbalayan. Tadagas lakit di ko mati mapasamak. Barang rok atan dan tumatla ni Nana Barang. Makatulong kanya. Nukas pangarigan ipupukdak itinalimad asilid. Saan kayo nagsangit, Nana? Magkalmain yung tarik na hayo. Agpudno ka man kanya, kanak ko. Sa dino ka di tinapanan nyo kan ni Emiliano idirabi eh. Apay alinibasan da. Pakawanan da kami kumikintatang, Nanang. Saan mi namin kaya at magdandanag kayo? Apay sa dino ka di tinapanan nyo. Napan kayo ka di rin maot iti Villa. Saan kami arim maot, Nanang? Nagatap kami anang ibaon ni Senyorito Brandon iti rumaot dito kabalbalayan. Gapo iti panagamak mi nga dadakas sa mapasamak. No dakas ti panggapda. Nang saad kami kadakwada. Kat, nagrarangat kayo. Kasanaw no maamuan ni Senyorito Brandon day tanak ko. Saan nanto amamuan, Nana? Takas iti napagpalabas. Nagpamarahin kami a kabalyero.
Apay gamin aya, ada kayo ti mangar-aramid iti dayta anak ko. Apay, ayan ti kabalyero. Jak amo nanang. Jak maawatan. No apay asaan nga aggargaraw ti kabalyero. Agpating ka lang dito ti dara kakadwa. Ngam sa na mabalin na makalibas ti kabalyero. Sige rito. Agsisina tayo. Sige rito. Sirit, kadwa anak. Pagbingayan yung idaluan mo ti dua grupo kan tarok. Borsyo. Sige, agting na kayo. Nagdardaras ka no ang nagawid ni Manong Quintin. Kalpasan anak kita na da Senyorito Brandon. Kanda kiti pasurot na. Iti nakapaltukan ni ambot iti rabi. Naimbag. Tasan daan at law. Gapo siguro iti pan nakaringgor damang sapul iti kabalyero. Kasanod na da nakakita. Iti darang agturong dito kabalbalayan. Awa ni di ko na. Gaputan na budbudan tayo ti sugat ni ambot. Sakbay ang nagawid tayo. Ni magsagana tayo. Ang mga no at tapon ni Brandon na nagkamang dito iti kabalyero. Katrautan na tayo. Saan, tatang? Kasaritak da Manong Damian kan Manong Teban. Sa eden mi da Senyorito Brandon. Saan? Di warami din dayta. Ado ti mairam-raman. Ngam tatang. Ganggan no at tapon da nasugatan ti kabalyero ket makadanon da di ti kabalbalayan amang sapul keng kuana. Pamatyan tayo anatayan ti kabalyero. Tatang. Ore agsawar da iti kabalbalayan. Awan ti makita da kabalyero. Ba nag-anapagkad no makita da ni ambot nga dasugat na. Ang mga nung at tapon da amay sa kadagiti kadwa ti kabalyero. Kaya mo dagiti pasurot ni Brandon ket ti kabalyero ti kinalaban da. Namasapol nga agsakpay tayo. Sige, ilimbang tayo pa ilang niambot. Siya kung ti makamukan ko na tatang. Kan siyak tiyag tignay. Nukas pangarigan ta agaramid iti kinadakas ni Brandon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nga mawan ti makita may apagilasinan no sa dino tinagkamangan ti kabalyero. Ang mga nun nakaadayogin din. Wino nagkamang iti kabalbalayan. Amokon. Kakadwa! Surutan da! Anya kami tiga po na kay libas mo ni Kabat. Dahil tayo nakanap mo. Saan apo no dayta, senyora? Kinasaritak ni Gabat nga maawan planok amang ilibas ken kuana. Mabuti nga kamang sukir kada kayo. Naimbag tamom day tabarang. Gaputa matay ti asino man nagsukir. Senyora, sa dino ka ni daytoy ayan ko. Takayat mo siya timang dosa kan ka ha? Pangasiyo, rukatan da ko ba? Mabisinak launa yan. Adayin tugot ko akanam. Ano sam titip? Kanawan sidam. Agyaman senyora, sana balay, adalaki di pa mudpid ko. Nagtang ko na dito nga itik. Sana siya desisyon. Numawaya-wayaan kawan no saan. Kat dito'y kan ang matay. Ay, saan ko senyora? Pangasiyaw, diyan pa'y kaya't di matay. Anya ka di dyan nang ko pagsarsaritaan yo ka ni Esmeralda. Ay, Susana. Di ka kumagulbod. Kaya't muka day nga agdanda nagaklata. Mabiitak amatay no kastoy laang ti mapaspasama Emiliano. Nakita ka no ni Quintin da Brandon kanda kiti pasurot na. Sapsapulen dati kabalyero nasugatan idirabi. Anya ti ko naman. Kadwa ayaw ti kabalyero idirabi. Saan mi akadwa? Kan saan mi anakita? Ngam nanggagmi nga da sa bali akapinpinaltog dagiti pasurot ni Brandon. Amang raot kumay ti kabalbalayan. Ay, Emiliano,
agpundo ka kuma. Ti kabalyero ka day tinasugatan. Winaw, may sakada kayo. Kasla ano ang nakakabalyo di sumugad. Ay, Diyos May ko. mudno ti patapat kami ken Esmeralda. Pinaglamang ko iti naiputputong abalay ni Ambot. No sawaran dagiti pasurot ni Senyorito Brandon ti kabalbalayan. Kat makadanon na dito eh. Ha, mapilitan na ka makilaban. Da kayo, pamuro. Rumor kayo amin, kadigiti bagbalayo. Ando na patag, may bagak ka na kayo. Saan nga agkibaltang kay Senyorito Brandon? May isa ka dagiti surot na ti matay. Wano iso ka mismo. Anya ba'y lang diraramido nyo? Rumor kayo, kadagiti babalayo. Ulayin nyo kadi pa ya bilinag, dagiti tao kamang sirrek ka na kayo. Kat palto-paltukan na kayo. Og lablabusan di tao. Kanaya lamang butbutan. At ang tungod la pagpatinggaan ti kinapilig na. Ay naapaw. Nakaputbutang dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Agasam, nakapaturaong dagiti paltugda kadatayaw. Akasla, nakasagana da amang patay kadatayaw. Saan kalakuman na si Mursurot kanyak Susana? Nagtalinaid kalakuman ni Gibalay. Ay na, Urayin nyo ba'y laang abot-bot nganda kayo sa rumbar? ay Diyos ko. Dungag kayo anay pagkanya. Nakarangat, dagiti pasurot ko na diya kabalyero ay grabe kat nasukatan. Ay, At habang kamay sa kabalbalayan, tinagturugan na. Iso at diyo nilamban, no diyo kaya timataksan. ay Diyos ko, ulakay. Nawaya kayo amang sarnak kadagiti babalay may Brandon. Saan mi anakit kita ti kabalyero? Ay Diyos ko. Madaksan kayo, nagulbod kayo kanya. Kasapulang kadibay lang, adayaan kayo titakkalakatad. Ay, Diyos ko. Ay, Emiliano, saan ka kuman na sumumba at lakay? Tipakas daawak, Senyorito Brandon. Nuan niya ti kadda dagiti pasurot yo iti asidag ti kabalbalayan. Kahit nakarangat da ti kabalyera. Ay, Diyos ko. Anya ti kunam lakay Emiliano. Umasinig kan. Emiliano lakay, kunak ngami na di ka nagtagaray. Ay, apo. No kalikaguman nyo nga masidaga ka na kayo. Matungpal ti pagayasan nyo. Kahit nakasagana akamang sungbat itanyaman ni bagayo kanyak. Emiliano. Sa narumbang nagputin tayo. Hinggang mamaganoan niya ti aramidin da ken kaalakay. Kunak ngamin itay, asaan ka na sumungbat pay. Kat si Kagabat, kumusta ka? Ay, nakapsutak pa ilaan, senyora. Naut-ot dagiti sugat ko. Ken marigatan na itinakay galuta. Anyat kayat mo asawan? Ha, gunggunam dayta. Nusan ka kumanga inutil, saan ang napasamak kan katikasta? No ikandak iti sa bali agundaway, senyora. Ano pagti kabalyero? Kanday jay Bruno. Awanan ti maitad sa bali agundawa ay Kabat. Matay kan. Pangasiho, senyora. Saan tak ko maapatayan? Kaya't ko pa'y ti agbyag. Maumak ang makisaritakan ka. No kaya't mo pa'y ti agbyag, Kabat. Ikarigatam ti makarukat. Ngam, saan ka makarukat asibibya? Talaga natured ka lakay Emiliano. Anya ti karbengam amang damag kanyak no anya ti kadda dagiti pasurot ko iti kabalbalayan. Kaya't mo tapatayin ka langan. Ay, apo, pang-aasiyo ka di Saan niyo kumahadang hirante asawa? Saan ka makibiyang abakat? Kahit mo ta si Kati umuna amatay. Ay, Diyos ko, kasyan na kami ka di Senyorito Brandon, saan niyo ko mga iramraman ti asawa?
Anya ti maramidam no patayag ti asawam la kay Emiliano. Maminsan laeng apotok. Matayin daytoy abagad. Ay, maasihan kayo ko ba? Senyorito Brandon. Sige, agsao ka la kay Emiliano. Saan lakay? Saan di ka agtagare? Ayapo. Siya ti makisarita ka ni Senyorito Brandon tatang. Nanang. Saan? Saan, anak ko? Senyorito Brandon. Siya akong timang saludsod kada kayo ti kayat kumangay baga ni tatang. Anya ti kanda na kiti pasurot yun ti asiday ti kabalbalayan. Anya ti panggapyo. Umay da kami rautan na patayan. Naturad ka Esmeralda. Katno kayat kayo apatayan. Anya ti marami da nyo, ha? Sige, kakatwa. Serkan nyo na kiti papalay da. Senyorito Brandon. Da kayo po bro. Dito'y kayo laan. Agalwat kayo na madugtalan may ngilamlamang nyo ti kabalyero. Kasan nga ta makanwarak iti daytoy na kay pupukak. Uy, awan makitak ari daw. Itay sakbay arimuar ni Doña Margarita. Ket inabungutan na ti rupak. Sa sinalsalan na ti rigis tingiwat ko nga uging-uging. Ay, talagaan na ragas ni Doña Margarita. Nituyak nga tahan nga inot amatay. Tiabaw ka. No tawa tinakita kita. Saan magayam? Ay, anya nga tati palimad na ito'y akwartaw. Tatang, masapol asubyak ni ambot iti nang ilumangak. Apot-putong abalay. Delikado. No makita na kiti pasurot ni Senyorito Brandon nga sukat na. Apay ngamin na pinanawa, Miss Esmeralda. Nagdanagak ngamin iti mabalin nga aramiden da kada kayo kananang. Mabait laag. Anya ka iti pagsarsartaan nyo ba, agama? Niambot ka di tinasugatan. Saan ati kabalyo? Susana, san ka kuma ang makatagari? Kung nagtupay ka, tapod no ti agparparik na kanyak. Na, Saan na ti kabalyero tinasugatan lakay? Katita, mabalain nga agpagad ni ambaut ka nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Tangiwat yun, nanang. Tatang, agbati kayo dito kininanang. Soblyak niyam. Saan anak ko pangaasim ka di No saan nakaana ito reda pinaltugan ni Senyorito Brandon. Nanang. Magado patayin na ka no salak ni Bam Dayjay nga ambaw. Kaya po day tuyan ti kunkunak. At dan tulat na matay ka dagiti kapurukan tayo. Nanang, apay kasta kayo. Da kayon ti mangisarsarak mo kasta kayo lang. Anya, nakita yo ti kabalyero? Ay, dahil naibot-poto ka palay. Ikaw dyan na sinaragme, senyorito. Awan mo ti tao. Sa dino nga rin tinagturungan ti kabalyero. Daborsyo kan tarok. Imbaon ko dati katurturudan. Kaya ti kakaykaywan nga si ti kalidaan. Nginaguman nila kay Emiliano. Kanya, Senyorito Brandon. Mamati kayo na saan may lamlaman ti kabalyero? Oh, apaya sinurot na kami dito, Esmeralda. Saan ka di magusgustuhan na kamakit kita, Senyorito Brandon? Ha? Sige, kakadwa. Mamadayon. Danunin tayo ng tarok iti kalidaan. Isarunod tayo, timapan iti katurturudan. Senyorito. Aldan to alda mo kanyak, Esmeralda. Urayak, Senyorito Brandon. Kita tibo nga tinarabid yaw. Inlimod yo pa'y lakanyak nga ada nasugatan ka na kayo, Emiliano. Susana, saan ka nga agsangit pa'y? Kasanaw asumardengak nga agsangit. Saan ta na igawin ni Esmeralda nang surot ka na Senyorito Brandon?
Abangan noan niya tidakas nga rami dagdagan ko analakay. Saan mo apagdanagan ni Esmeralda? Masalakniban na tibagina. Iso amis mo tinakisarita kini Senyorito Brandon iday. Naturad ti anak ta. Agam, amangan no day tanton ti pakaisang bakan na. Anya kumangay tigaway tayaw kadag itinakaadado apasurot ni Brandon na laman. Nanang, kadakon. Esmeralda. Esmeralda, anak ko. Naimbagtadakan, katawan dagas na napasamag ken ka, anak ko. Nanang, Sumardin ka ngagsangit ngamin, Susana. Kas kalaubing. naimbag. Tamo ni ang putinar aramit na. Si Marano arimor iti naiputputong abalay. Itay imasiligak kada kayo. Nanang, iso nga oray nakadanon dagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Awan tinadanon da at tao ichay. Ay, Diyos ko. Nasaya adlaw na anak ko. Awanan rumbang apagdanagan tayo kansan kan ngagsangit, Susana. Ay, po. Emiliano, Esmeralda, saan nga agnanayon ang mailimod yu ken ni Brandon dagiti aramidon yaw. Iso nga isardeng yaon. Ay na, Susana. Nagbalin ka na kontrabida. Apaya na kasi dungad kasi mangpet Brandon. Saan nyo ka dyan nasarakan ti kabalyero? Saan? Nakadanon kami pa itipurok ng sapol keng kuana. Siniririk mi, ti kabalbalayan. Tonta! Mulunglung kayo amin. Kasanulangan ti kinasiglat ti kabalyero, ha, Brandon? Nagalistilo ko. Ngam addan to aldaw na. Dahil tala ti kanain mong ibagbagaman nipod pa'y. Awagak to da don serbando gando niya silito niya. Agpatulong tayo kadakwana. Wendo, agpatulong ta kini Hepe Escobar. Saan? Kahit ko asyak amis mo ti makakambag iti kabalyero. Aniya? Parigatag sakbay apatayak. Ibalis ko tinapasamak iti day di pa pa. Ipalagip mo maninday di papam. Aging gaitawan pa'y napinta sa pandamag. Kadagdipan nakabagiti lintag. Day tangarod, mama. Napad ko kinita ni Barang iti nakipupukan na Brandon. Nagpakpakaasi aruk atak ka nun. Dakay ti mangadeng, no niya teramidin nyo. Sige, napay kasalita ni Kabat. Basol na amin dagito ay mapaspasama. Anya, pa'y lang amin tararamidan, Brandon. Di ka pa'y lakit patayan. Ado pa, iti kahit kong aramidin keng kuana, mama. Kayat ko pa'y parigatan. Inutek kapatayan. Makamuka. Nakpailaga lang ti lati ko ken shotgun. Sakbay asubyak ni Barang. Mama. Subyak iti nakaipupukan na. Anyo taramidin yung keng kuana. Patayin yun? Saan nakapagibiyangan, Brandon? Aramidam ti kayat mo nga aramidam kini Gabat. Aramidam mo ti kayat ko aramidam kini Barang. Anya nga dati pangpanggapin ni mama kinina na Barang. Patayin na ka din. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Magmamanula ang tinadanon ko ng trabaho dito kalidaan. Ewan pa, iti magbambantay ka na kami. Malagip ko man ang tinapasama kita'y bigat. Naimpagtawan mo't lang da ka sa napasama. Mamati launay ni Brandon at ikabaliro tinakalaban da kiti pasurot na di rabi. Ngaminton madugtalan na ti amin. Mapilitan kaming ton ang makirangit keng kuana. Iti sangon-sangon. Napanan ni tatang mo. Saan ka diyan nagpakada ni tatang kada kayo? Ada namin iti likod itay. Itay na pan nagtrabaho iti kaladaan. Kalpasan tinapasamak iti purong itay bigat. Napanpay lang nagtrabaho ke aldawan. Ay, kasan daw nudang randag iti pasurot ni Senyorito Brandon namang banbantay kadakwada. Amang awan pay lang ti mangbantay kadakwada nanang. Marikutan da amang biribirok iti kabalyero. Ngam ti kinapudno na. Saan at ti kabalyero ti kabusor da? Nanang, saan ka kadi ang mabutang iti mabalin ang mapasamak? Numadukta
Dalan na kayaw ni Senyorito Brandon, anak ka. Nanang, saan tayo napagsaritaan dayta? Ag nervyos kay tumanan iti isungbat ko. Maragsakan ka kadita na paay kami anang sapol iti kabalyero. Senyorito, makitayo asa anak nga umis-isang. Anya manunti kunam. Saan dak ko man aparikaton pa'y, senyorito. Patayan dakon. Kapo, tanong makalibasak. Takayo kini Doña Margarita ti papatayak. Anya ti kunan? Sige, senyorito. Anya pa ilang urahin nyo. Iputok yun. Talaga akarkaritin na ka. Saan ka patayin? Panigatin ka nga muna. Maawatan! Ay, natay. Kaslata nagkaraw. Amangan ni Doña Margarita, weno ni Senyorito Brandon. Saan ang agpadlaw? Aging kikidumak. Agreeing ka, Barang. Agreeing ka! Gusto na, senyora. Marigata naglauna yan. Ako man adangrang. No di ka paila nagmula ka. Ang mga nulim natigo ka manan. Senyora, nga asiyo. Namnabaam ka di masyanakan ka, Barang. Di mo ka di amo asaan ko nga amo ti mga asi. Ha? Senyora, hanya ka di karong abasol ko kada kayo. Saan ka nagdamag? Among no anya dagiti nagbidota mga saan ko kayat nga ramidam. Saan, senyora? Makita mo na ito, Di yung ipaturong kanyag na itapaltog yun. Ha? Kaya't mo, tapaltungan ka! Diyos ko, daytoy ka din, di ka ni mo sa anak. Anay ko. Nagsakit ti ulog. Talaga ang naranggas ni Brandon. Anya nga tati panggap na. Inutan nakapatayan. Adda na kaidda. Iti sangwanak. Ni Nana Barang. Gabat. Anya ti napasamak kada kayo, Nana Barang. Apay nga, itala nga makita kayo. Naku, nasakit ti si bubukal na bagig. Naunod dagiti sugat ko. Saan ko ang mapagsusuro dagiti pasamag? Kaya di makapuutak. Ada akong itinasipngat ako arto. Panagkunak, impupok na kayo ni Doña Margarita. Itinalimad asilid iti sirok ti Villa. Anya? No kasta? At nalimad asilid iti Villa. Apang ipupukan na kadag iti makabasol kadakwada. Nagasat kayo, Nana Barang. Tarinukatan na kayo. Amoyo kadi ati umuna nga akin kuka iti asyenda. Kat impupok da iti nalimod asilid. Aging ka anatay. Nagranggastan. Ang kasanoan amon daytoy. Asino ka talaga gabat. Nanggag ko kadagiti kakadwak pasurot ni Senyorito Brandon, Nana Barang. Gabat. Tiampukat mataya ko na. Impaturong kanya ni Senyora ti atidog apadtog. Gabo iti buteng ko. Nawananak iti puot.
Kasla na bambangnog ag pailang ka po iti panangiruwar ko. Kinibarang itinalimad asilid. Napintasin na ramit yung mama. Pinukaw iti poot na tapnosan na nga mo. No kasano ti makastrek kan makarwar iti nalimad asilit. Saan ko pinukaw ti puot na? Ang kapulang tinalaos sa buteng na iti panangipangpang takapataya ken pinaturongak iti paltog. Dayjay natalimunaw. At daytan pagbut ngandang agsukir, mama. Ket ni gaban. Anya mo ti pampanunot maramidan ken kuana. Isu ti sarunok nga ipupok iti nalimad asilid. Ket ijay nga inot amatay. Pulos asanto a makalibas. May nakakumabalunan ni Esmeralda Emiliano agam madakamutan. Sumagmamanulang kada kami tinagtrabaho iti kalindaan. Gaputawan man ang tinangbantay kada kami. Isuan na gawin kami. Kahit saan kayaw nga agsublay? Diya ka mo. Mabali na saanan. Planok ngagsasarita kami itong malam. Katagsubli kami langan ngagtrabaho iti kaunasan. Anya? Ay, sukirin yaw ni Senyorito Brandon. Ay, susapula kay. Dusaan na kayo laki na. Kasla binaybayan na kami mutan. Mabaybayan dan ti asyenda. Gapo ka nagitiag sa saruno asimbang baya parikot na. Ti panaglibas ni Bruno. Nagitinag sa saruno. Apa nagribog na. Kau diyan ti panakaraot ti rancho. Ah, da kayo magtakin gapuanan. Saan lang na kami. Da Bruno kan dagiti kadwana. Ngam, da kayaw tinang samsam ka dagiti armas saan ka de, Emilia? Susana, santa na pagsaritaan na ita. Sige, no naluton ti lutlutwam. Mga tayon tamabisina ko. Anay ko, nagpanaas. Ano sam ti panaas na? Masapol amagasan ti sugat ti ulo ken pispis mo. Ay, anyakit nga minin arangkas ni Senyorito Brando. Nagarupay asugat iti takyag ken bagay. Saan amauman ni Brandon amang parparikat kanya? Ti sugat iti ulo ken pispis ko. Gapuanan ti panangipalag na iti paltog na kanya. Nanabarang. Ada damagag kada kayo. Anya dahijay. Anya ti nadlawyo iti kwarto anak ay pupukan nyo. Saan kayo ko mga agbutang hagsaw? Awan ti sabaling agkadwa. No saan ada tayo? Lating hitik barok. Awan ti may bagakan ka no kasano ti makarwar no nakapupukan iti dayjay a kwartaw. Nanabarang, uray anya tinadlawyo iti kwarto. Ibagayo ko makanyag. Anya ka diti agparparik na ka. Panagkunag. Iti anyaman nga oras. Dayto yan ti maudi apan nakakita yo kanyag. Ini, agpakpakada kamutan. Agyaman iti kinaimbagyo, nanabarang. Uray, dakasak a tao. Ay na, yak batan magawidan ni panagsangit ko. Ano, tijak malipatan ken ka. Nagbaling ka adakas, gapu ka da doon niya Margarita ken Senyorito Brandon. Ngam, adamat na kiti kinaimbag nga impakitam kanya. Ikararagandak na nabarang. Asapay kuma. Taag kita tayong tubay. Nakaturog na tatangkan nanang. Kalpasan na nakapangaldaw kami. Kapwede dayta. Saan ka nga mong imayak dito kaligtaan? Ngam, bis ako rati mariknak. Kapwede pa nang agom ni Senyorito Brandon iti daytoy ada kami. Mariribo ka na kamang pampanunot ka ni Manong Kapat. Anya nga tang tinapasamak kan kwa na. Ngam, saan na rin bang akasyak na nakadaktakas?
Saan? Diyak ay ayatan ni Manong Gabat. Ti kabalyero tinakarik na kiti na isang sangayan. Yung, apay nga eh. San mo nga ang parang kanya? Nay ko, nabluaksan. Nagrangkas kalakit din si Red. Oray ko mapinili na ngayon pupok dito'y kwarto. Basta saan na ngayon baltog. Naglupoy kalakit din naggargaraway asirit. Anya tiar aramidam iti kwarto ni Barang. Rumor ka ditan. Ururoy na ka ni Brandon. Sinura, anya manin tibasol ko ka na kayo. Apay ngayon pupok na dito'y kwarto. Agulimag ka, Barang. Pag-aasiyo. Agulimag ka, kunak. Agalwat ka. Subyan ka inton madamdamak kat mansuan ka manan. Panalangit din na kinarangga siyo. Kaslawan Sir Mimi at at tao yo. Ikarig atak ti mga takdar. Anay ko, nasakit ti bakrang ko. Nabruak sa abatan. Itakan. Diyak marukatan ti rito. Talaga nga impupungdak. Anya nga taday tuyan apampamay anda doon niya Margarita akin senyorito Brandon kada kamay. Oray ka sa no apwersa ti panaggulagol mo. San mo amakal ti panakapungom, Gabat? Ha? Rangkas kay launay. Nakabarabat pa'y dagiti matag. Awan pulos ti makita. Ha? Agkararagan. Binusog na kanina na Barang. Nga maudin apanangan mo day diay. Sirit! Galutan pa'y dagiti saka na. Kalpasan na. Rumwar kanton dito Vilya. Siya kung di makamo kinigabat. Kakaasyak lang no aggulag-gulag. Awan tigaway ko. Ngam na ipupukdak itinalimad asilit. Amangan no kanibusan akon. Diyos ko, saan dak ko maabaybayan? Kaya't ko pa'y ti agbyag itinapaot. Ikari, agarami dakton iti kinaimbag. Kat parmagak ti kinadakas nga agrara-ira iti Hacienda Margarita. Awan gayap ni Esmeralda. Ay po, Emiliano, napanan na nga tamanan. Saan ko nga mo? Nga mo saan ka kadi amadanagan? Day taladan danag mo ti agado ako na. Ay, Kabalan na sa lakniban ti bagina, Susana. un ngam nagpakada kumabait. Ay, na Susana. Mabit lang. Tay nakdamagan kinidamyan. Ang mga nuna panalakinita ni Ambot. Ay, lakay. Garaigi ti kabalyaw. Ay na, hindi mo lang maumuman dagito'y pasurot ni Senyorito Brandon. Inutan da tayo apatayan iti kasto'y kararamidin da parang but-buteng da kada tayo. Ang mga nun Esmeralda mo data. Mabit lang, tinakitaan. Napanak iti kaladaan, tatang, nanang. Awan mo tinagsubli ang nagtrabaho, Jay. Nagsasarita kami kadagit ti kapurukan tayo itay. Agsubli kami lang ang nagtrabaho iti kaunasan inton bigat. Ngam, tatang. Day tabat ti ipagpagak iti amam Esmeralda. Saan kayo nga agdesisyon nga awan pa malubos ni Senyorito Brandon? Amangan no day tati pakadaksan yaw. Huwag nagpaiso, tatang. No niya ti kunayo. Siyak tulat tanti mapanagtrabaho iti kaladaan. Yaman na, tapi
pinarwardak metlaang iti kwartok, senyora. Tonta, agulimag ka. Kaya't mo ka diti malati gumanan. Kwa, senyora. Dumngag ka, barang. Anyaman ti madmadlaw mo dito'y Vilya. San ka nga tagtagari, no di mo kaya't ti maddosa. Awanan ni Gabat iti tumaw ang kalutan na. Sa dinong atati ng ipananda. Insublat na nga nga impupok, itinalimod asilan. Barang, apay na kaululimag ka. Kunam nga tadyak nadlaw ti garaw dagita matama. Ni ka di Gabat ti sapsapulam. Kwa, senyora. San ka nagulmod? Tapno mo, awanan ni Gabat. San mon makita iti kaanuman, gaputa na tayan. Imbelang daan ti bangkay na. Kasimod ni Gabat. Oh, anyat sangitam. Senyora. Kaya't mo ka di, ti balati ko. Dito ti bagakan ka. Asino man anasukir, matay. Patay ti pagtungpalan na. Kat oray si ka barang. San kami apumda nga magpatalkan ka? Maawatan. Senyora. Anyo na problema, mama? Ang payabugbog kawan ni Nana Barang. Sapsapulin na ni Gabat. Imbag lang aruda na natayon kat imbuling yon ti bangkay na. Dahito itibaga ka na kayo, Nana Barang. Saan nyo nasapulan ni Gabat? Kasi imbaga ni mama. Natayon. Mawatan nyo? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay, naimbag. Tana ipugsok ti Rigis nga insalsal ni Sirit iting giwat ko. Dandan ijak makangas itayan. Natayak kumaitan. Talaga narangkas ni Brandon. Nalagdatipan nakapungod agiti sagak. Impupok daklakit di dito'y nalimad asilid. Uray amok no kasano ang makalibasak iti daytoy a kwarto. Kasano ang makalibasak? Naglagdati pa nakapungog. Kuna itay ni Brandon, amautin apanangan ko. Nagato ngayon pasangon ni Nana Barang. Mas dao lakit din ni Nana Barang. Iti pa nagpukaw ko. Iso lang tinamnamak tapno makalibasak dito'y. Ngam kasano? Sigon idinagsarita kami. Awan tinakita na amabalin apaglura. Dumngag kayo anaimbag iti bagak. Manipo dita. Niborsyon di ka barbaro ang mangidaulo kada kayo. Ada ka di kayo adamagan? Senyorita. Anyat ibagbagam ka dagiti taom, Brandon. Awan tinawata. Nigabat ka diti kayo adamagan? Saan nyo nasapulan pa'y? Mawatan nyo! Senyorita. Jack ti magituloy a makisarita kada kwada, Brandon. Ay, asino man tagsukir kada kayo, matay! Maawatan nyo! Ken may sapay na patag ng ibagak. Gapo ka iti parikot iti napalabas ang ginubay ni Bruno ken ti Caballero. Nabaybay-an ti asyenda. Awan ng bantay ka iti trabahador. Aglalo iti kalidaan. Ited ko ti pamalubos kada kayo adang ranyo ti asino man at trabahador ng agsokir. Aglalo ken lakay Emiliano. Naimbag ta dimteng kan Emiliano. Nakaluto akaon. Nay, payasan kayo ang nagkuyog kan Esmeralda. Sumarunon ton, adala dinagas na.
Ay, amagan no adamanin plan-plan winyaw kundi Esmeralda, ah? Ay, saan kayo kadipay laeng ang nagnakam iti pan nakasugat ni Ambaw? Susana, Urayin nyo kadipay laeng nga adamatay. no adaman rumbang amatay. Da Brandon ken Margarita. Anya, ay po, makapasiduker da kita nga ibagbagam Emiliano. Nabilag da. Adaw, ti pasurot da kunak manay. Santa na pagsaritaan dayta. No pasig, ay na. Kaya po, Emiliano, denggan na kumamay. Panawanan ngagbalbaliw ti kapanunutam, Susana. San karumbang amaputang iti anyaman na mapasamak? Wain, Emiliano. Nukas pangarigan, tasyak ti awan kasat na. Sa anak amabutang amatay. Awan ti rumbang apakariribukan nyo, nanang. Nagsasarita kami kada manong damyan kan manong teban. Ngam maipanggap iti kasasati asyen dalaan ti nagsasaritaan ni. Ikarkarigatak apatib keren ti pakinakam ko. Taday tati kanayon nga ibagbaga ni tatang mo Esmeralda. Hangam tsak magawidan. Nalupo ya talaga ti pakinakam ko. Maawatan kayo, nanang. Ngam tap nagtal na ti panunutyo. Ibagak tayo eh. Nagtutulagan ni ngagpaliw kami laang. Nonya ti sumarunong aramidan ni Senyorito Brandon. Ay, malagip ko gayam ti panggap ni tatang mo. Asaanin ngagtrabaho iti kaladaan. Nagsaritaan ni dayta, nanang. Kadwa ngagtrabaho iti kaladaan inton bigat. Anya? Ay, anya nga tano sumuro taklaangan kada kayo kan tatang mo. Nanang, Numabati ak ngagmay-may sa dito'y balay. Ngawan ar-aramidin na. Ay, noon niya laditan ti sumsumkan iti panunot ko apakariribukak. ngam Pag-aasim ka di anak ko. Ayan ka din ni tatang magtakasaritak man. Rimwar ka di pailaan. adala di tarwar magpapaangin. Mabitlahan din ng ayaban. Mabisinak launa yan. Patapatak abigatan. Pabisinandak lakit te. Inutandak apatayan. Kasla nakadagdag san tinagpasulak kini Senyorito Brandon. Ngam aging nga dapay nabati apigsak. Masapul ama ipamuspusak no kasano ama kalibasak. Amukon ti aramidak. Masapul ama alilaw ko ita. No makalibasak. Pagbabahuyan danto dagiti sumaruno ama pasamat. Nagkiriring ti telepono. Asino nga tati umawawag. Ay, umasidagak basit itititing anak pautan ti kusina kanilaang. Sabay ko ma. Tasaandak amadlaw. Taamangan mo day tantumanin ti papadusaak. Aking inayat aklaang. Oh, doon Servando. Si Kagayam. Ni Donya Celedonia kumati pang panunutot nga wagan. Yung mawag kamatan. Anyak madamag? Pinagsawar yun na kiti pasurot siya. O gamustaan nyo na sarakan ni Bruno? Ay, kumusta nga paiso ni Bruno? Nabayagan nga awan ti damag kalwana. Manipot idinaraot ti rancho. Kasta ka de. Patta-patta dagiti pasurot mi. Nga ada nasugatan ka dagiti rimaot iti rancho. Awan. Masaya at lakit din. No natay ni Bruno. Tapdawanan ti problema mi. Wan. Agyaman aklaunay kadagiti tulong yo, Senyor Servando. Pudnulaunay dayta. Awan sa bali, nagsisinaranay do sana da tayo nga asyendero. Wan. Asino ba da bumusor ka na tayo? Matay.
O, sige nga, Rodan, Don Servando. Bye. Na, talaga anak katagdagas ta. Saan daman lang aagaling ka kat ako matay. Oh, si bibiyag ka pa lang gabat. Nga magdigtigargar ka ni tibisin mo. Si senyorito, uray, danong lakuma. Mawawak launay. Nakapudpudot ditoy. Paspasam tilingat mo katisoti no, ma'am. Kasano ang mapaspos ko tilingat ko? No nakagalod dagiti ima ken sakak. Ah, tiyamom nga takot masikapan nak. Nagbusog ka itinaodi apanangan mo. Kat matay ka matitibisin. Narukatan ka amok alabanan nak. Awanan tigaway ko kada kayo. Saan akon ang makapigsa? Uray pa'y kabalan na kapadsuan. Saan ka makarwari ti daytoy asilid? Iso nga, agpagpakahasyak kada kayo, senyorito. Anya di ko nam? Oy, numakalibas kay ti daytoy a kwarto. Sige, ikang kay ti sa bali agon daway gaba. Uray la, agparaspas kadagiti bulong tilid dati maitulong kaw, Esmeralda. Nanang, addan dagiti pasurot ni Senyorito Brandon amang bantay kada tayo ngam awan ni Manong Gabat. Na, anya nga tante na pasama kun ni Gabat. Nimot bursyo tinailasin ko. Nanggag ko ti pagsarsaritaan ni Tayda Bursyo kantarok. Awang kanon ni Gabat. Ay lakay. Anya ti kayat mo asawon iti dayta nga awanan ni Gabat. Adadong nga nakakabalyo, tatang. Ni Brandon, itaman lang ang makita tayo. Diyos ko. Tatang, siyak lang ti makisarita ka ni Senyorito Brandon. Si Kagayam tinagtrabaho dito'y kalidaan, Esmeralda. Mabuting sa launa yan nila ka Emiliano. Awan ti rumbo nga pagbot nga nakada kayo, Senyorito Brandon. Adamo ni Emiliano, senyorito. Oh, bakit Susana? San kayo ang nabigbigadagos? San ka pamilya kayo ang nagtrabaho? Natulnog kayo niya. No, saan kami nga agtrabaho? Awan mo pangalaan, may itikanan may senyorito. Nakapimpiman kayo man ngagpaiso? Numanugot la kuman Esmeralda san kayo ngagrikat bay. Amok nagbalinak tumat la atagabo iti Villa, Senyorito Brandon. Kat saan nyo amasupyat ni Doña Margarita? Saan nakakayata para kan ka? Natadem ti panagdildilam Esmeralda. Awan tijak kabaulan nga ramidan tapno amom. Esmeralda, apay akas jay ti kinaturid mo anang sungbat ka ni Senyorito Brandon. Nadlaw kaw, nainsultaw. Ngunggo na. Ad dapay atagibasitin na tayo. No saan ko asungbatan iti rumpa nga maisungbat kan kwa na. Kanpod naman, amok, agbalinak atagabo lang iti Villa. Kan no kayat nak adang ran ni Doña Margarita. Kabailan nga ta ni Brandon, ti mangisakit kanyak. Nga masapol nga ganat ka. Iti daytoy nga imbagana. Sa napailang nalipatan tinabayagan na daha ka sa panggap na king ka. No namin anaon a pinanggap natin ang pakidnap ken ka anak ko. Kat dayta ti pagdandanaga. Bana ka jak may palubos, tatang. Nanang, nakasagana ak amakipin na tay. Tapno masalak ni bak ti dayaw ko. Jak ipalubos arabnisan na ti dayaw ko nga awan laban ko. Lumasat pa'y nga muna itirabaw ti bangkay ko. Panawan da kayo gensere tinton madamdama kakadwa. Isoblat me asarungkaran nagitiag trabaho iti kaunasan. Ay, orayak la nakaangas itinalukayan ako. Pumanaw matlaang ni Senyorito Brandon. Doat na masiputan yung agpatay-patay. Paltugan yung latan. Ay napo, ay napo. Ala, agtrabaho tayo nga roda na saya at anak ko. Ad-adamot ngag nervyos ka iti kadam ditoy. Nibot namin Brandon. But-but nga na tayo lang. Tatang, saan nyo ay kaskaso? At dantumod na paggibusan ti kinadakas dagita a klase ti tao.
Masapol nga aramatak tinabat-bati a pigsag. No agbayagak pa'y dito'y. Matayak lakit ti iti kapsot. Saan amabalin ang matayak nga awan kaway ko? Nalagda ti tali. Anay pumukanyag. Tunggal aggarawag. Mariknak nga adda amat etanak. Ngumawan sa bali ang makatulong kanyag. No saan ati bagiklaan. Awan tinamnamag kadagiti kakadwag. Napudnuda kini Brandon. Gapo iti butang daken kuana. Ken awan ti amuda iti palimod ti pilya. Uray ni Nana Barang saan nakamatulungan. Ngam na makarok atak. Padasak asapulan dagiti nadlaw na akas latawa. Malakit ko kaya. Iti na minsan pa nagdadalos ko dito'y aking baba apaset tibilya. Nagsabat kami kinigapat. Nakigtot iti daydi apa nagkita mi. Mabalin, asap-sapulin na tiri daw tinalimot asilan. Iti daydi agundaway, kat nakapupok ni Bruno iti nalimot asilan. Barang! Ni Doña Margarita. Barang! Kunakat na daka dito. Anyat ar-aramidem dito ya. Kaya't mo ngay salakan ni Gabat. Ay, saan, senyora? Agdaldalo sa dito'y baba. Ulbol! Ay, Sige, agul-agul ka, tadanda nga iguyod ko to'y buok mo. Pungot-pungutin ka. Makalbo ka na nga. O, anya? Ha? Anyat may bagam? Iba nga asiyo, madam. Saan ako maatangran? Mamati kayo. Awan panggap ko ang mga salakad kinigapat. Agulbod ka pa lang. O mga nupatayan ka. Ha? Senyora. Oh, Adan ni Brandon. Kita mano di kakakaasi iti pamayan na. Karkaritin nak ni Esmeralda. Pagbabawian nanto ti pananginsulto na kanya. Apay ngagpupungtot ka si Mangpet Brandon. Ada ka di dakas nga naramid dagiti trabahador. Da Esmeralda kan lakay Emiliano. Ngamsan yun aparikot day da. Siya akong di makamuka na kwada. Binilin ko anay bag dagiti pasurot ko. Anay ko. Oh, apay. Ano ni bakit barang mama? Apay agas sa tilangana. Kan igamyo tilati ko. Ha? Blanok alat igonitay. Ngam, si Mangpet kamatan. Nasukalak namin apanggapnan sa ngay libas ni Gabat. Anya? Kaya't mo tapatayin ka na bakit, ha? Saan, senyorito? Masyan kayo kumakanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.